Okay, Carja, Fáilte Rash. Inniu tá muid glanún de rá leis an léomh tuiscint atá tosaí a gcuin an seachtain sicáte. So, tá muid isteach sa bhiltán a buine leis an seachtain seo, agus tá an dá ceacht le déanamh mars gná so seo an céad chuid de. So caithfidh sibh an léomh tuiscint seo á léamh, agus ní sin caithfidh sibh na fuirmeacha Microsoft á líana isteach. So má feicimid ar na bhuirmeacha sin, be muid ag léamh na ceisna dosach anas cuilis goin cadatá á lorga goin sa léamh tuiscint. So bhrú mé ar sin agus doscail sin. So sin chamuid trí sonra faoin turas a thuirtáibh. So idir alta 2 agus alta 3 chamuid iad sin a dhéanamh. Mínig an frása maximale party zu minimalem preis a scoilge. So cadatá a gceist leis an frása sin agus caiithú é sin á bhíonú híosan seo. Cé bhéid ama a caithfidh siad ar an mus, so bhéis tú déanamh an taistil ar an mus, so cé bhéid ama tá caite acuan sin. Cad dhéanam Fabian ar an mus, so tá cur síos sa text faoin rudí a déanana na daoine eile, agus déanam Fabian rud amháin, caiithú é sin ar aigart, agus cad nachhfuil ag obair ar an mus, so tá rud ag an briste ar an mus caiithú tú rá céir é. So nuair tá tú cruachna brew ar send me an email receipt agus brew ar submit. Okay, so an text sin má feicimid ar. So rinne mar an písa seo agus an písa sin tá muid ar alta 2 agus alta 3. Also, Rainbow Tours organisieren billige Gruppenreisen in Ferienorte mit Strand und besonders vielen Discos. So, Ferientours sin bearla éasca. Organisieren sin an bríthir agrú. Now billig sin an mallart de teuer. So tá pennies ist billig ach tá Brown Thomas teuer. So céir an difriocht sin. Ja, tá an ceart agat billig sin séir ó heh costaste. So agreeing Rainbow Tours, Gruppenreisen. Reisen sin tastal, nu lein de sera de groupie. So agreeing siad lein de sera séir de groupie i Ferienorte mit Strand und besonders vielen Discos. In Ort, nu sin Wohnort. Wo ist mein Wohnort? Was heißt mein Wohnort? So Wohnort sin áit cónithe. So Ferienort sin áit lein de sera. So an focal ort sin áit. So agreeing siad san na turas go dtí na áitina taistil sin le strand. So sin an strand sin cosú leis an béarla ag dul sios go dtí an strand an trá. Und besonders vielen Discos. Besonders sin an focal germánis a gcóir speisialta nó go háirithe. So agus go háirithe le lán discos. Das Motto. So an rátéis. Maximale Party zu minimalem Preis. Níl me gasrú sin tuis go bhfuil sééis na ceisna. Fabian und seine Freunde wollen nach Calais in der Nähe von Barcelona. So tá Fabian agus a charge. So an sein sin a de buchel. So tá Fabian agus a charge ag éirí sin wollen a modal wollen dul chuig Calais in der Nähe von in Acale, Barcelona. Also 27 Stunden mit dem Bus. Ach, 27 Stunden mit dem Bus leis an muss. Nur 3 Stunden erster Stopp in Hamburg. So nach 3 Stunden erster Stopp in Hamburg. 3 Stunden céad Stopp in Hamburg. 32 andere Abiturienten steigen zu. So trucadó abitur na rinnemer an focal abitur an ceachtdéirí, so sin an or test. So die Abiturienten sin na dalti or teste. So trucadó dalti or teste eile steigen zu, sin zu steigen. Sin dul chorus umper. Aussteigen chacht as, zusteigen dul Zwul vor. So ag dóiag. Es ist heißt im Bus. Tá sé che sa bus. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Na níl me gastrú an aber seo tuisgur buine sé le ceantas na fragaí. Funktionieren ibrian nicht ní. Ní ibrian an rud seo. So fech so sé. 15 Uhr, schon 3 o'clock. Mona spielt Karten, Fabian liest eine Zeitschrift und Ole versucht, Walkman zu hören. So 3 o'clock. Mona gimmert Karti,
Níl me gastroid sin tuis go bhfuil sé sna ceisne, Fabian líst sin lésan céir é sin. Und Ole versucht agus tá Ole a géirí ein Walkman zu hören. Na Walkman tuis go bhfuil sibse óg sin sin seintóir dlúdiscanna. So sin an iPhone a bhí a gcuine nar a bhí muid óg nar a bhí muid an tape nó dlúdisc go chur seach agus éisteach leis. 17 Uhr, so Kugelklug. Linda will schlafen und wiederholt die Worte Ich fahre nie wieder Bus. So tá Linda a géirí schlafen colla agus wiederholen, 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 wiederholen. Gilíonn sé ará, a ríis. Die Wörter na focail. Nílam riamh chun taisteal leis an mus. Es wird heißer und heißer im Bus. Irene sé níos teos sa bhus. Okay, so le sin léite, arás libh chuig an bhuiream má tá tú íorrang iad ímar, denna tú an ceann seo, brú ar sin, nó brú ar sin, má tá tú íorrang lumsa, tá sé le déanamh an seo, so brú ar nasc sin nó nasc sin, nó tá na nascanna sin sábháilte ar an bhéileara díobh freisin. So tá an bhuiream an sin de rang íorrang iad ímar agus tá an bhuiream an sin de íorrang a bhí agamsa.